Жарык нур Кутман Жылдыздан, жалын бейли чыккан Кыргызстан. Bayırkıdan canım bir baktı bızga canga bir başa alıp Kırgızdan bardığına mayram bir Örgü tapkan çalınca öpüp gitse takılmaz bir cigitke şaymaşa yer gibiyle karandaş Şunkargana takkanday uçup para tatkanday kalkına jarışka kayturunu çapkanday kanday adam kim tura kalbay yürü kolkuna çalpı teyriz bilesek çalınga salındıma Gelip dilekten kuyup canı külötkön Canın barda öçürgü jalının gücüröktön Şarapat bu düynödöy şanga olsun sürgöböy Kantip çırap durasın karap çette bigebey Şunkargalar kakkanday uçup para çakkanday Kalpına jarışka yayturuna çapkanday Kanday adamın dura kalbay yürü kolkuna Çalpı teyriz bilesek çalınga sığındırmaz Çağılgan, jaralgan bir jalından Şak ömürgө jarık bol şamçırakтай jagılgan Külgü menen жашарым күн малдары аталып Бийлеп кары жашыбыз bir кумарга баталып Şunkargana kakkanday uçup bara jatkандай Талпыналы жарышка кайкырууну чапкандай Кандай адам ким тура калбай Правильно. Ющене помаль. Отспеет и шкуру. Не, по сумку, супрasti priejom arčiau, pamatėm, susidomėjom, stebėjom jūs. Labai super, labai gražu. И как пanašus. Aišku, mes kalbame lietuviškai. Taip, taip. Ačiū, ačiū. Norim tada ir jūsų skaičių. Jūs pirmą kartą matote? Pirmą kartą matote lietuviškai šnekant. Taip. Ir ką papasakos? Ar jums patinka? Patinka. Jūs iš kur esate? Aš esu iš Vilnius. Mes irgi iš Vilnius atėjome. Mes irgi iš Vilnius. Mes Vilnių gyvename. Ar jums patinka? Ar panašu į senų drabužių, iš lietuvių senų drabužių? Taip, turi, kažkiek turi. Panašu. Jo, bet kiekviena tauta turi savo. Teisingai, taip. Kiekviena tauta turi savo. Labai džiaugiuosi, kad tautai turi. Ačiū. Ačiū. Sėkmės jums, sveikatos. Ačiū labai. Gelgin, kıyla jonu jengin Kırgız elin urpaktarыбыз Азгырса да заман, алдаса да жаман Касты кылба өз мекениңе
Meyiştin töründöy Bermettin ömündöy Berekeli jerim Kırgızistanim Ata mekenim Ardaktu jerim Kılımdarga seni ırdap kelemin Mekenim menin Kıymatın jerim Жүрөгүмө сени сактап келемин Аргасыз кетсең да алыска жетсең да сагынарсың ыйык мекенди Биримдиктүү элбиз өлүмгө себепсиз кыргызмын деп коргоп намысты Мейиштин төрүндөй берметтин өмүндөй Berekeli jerim Kırgızistanim Ata mekenim ardaktu jerim Kılımdarga seni ırdap kelemin Mekenim menin kıymatın jerim Жүрөгүмө seni saktap kelemin
Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, бабушын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қаншадам Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің ауызға, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді қалашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өчпөссем кекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан ғұрып кешті елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дымышылығы тыңдап жүректі. Қадырын түйіп барықтанам ей, егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің ауызға, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді қалашпа. Өзün ata mekenin, eli yerin mekenin ağızda bir adam öğretken bugün uşul Evrosayuz aymağınдағы ең bir жалпы жұмысшылар мигранттар саны бойынша да активдер бойынша да ең bir ири диаспоралардың бири болуп калды. Литва республикасындағы кыргыз жарандардын диаспорасы. Ошол Кыргызстандын bir кичинекей бөлүгүн алып келип ушул жерге баягы өзүбүз байырып келип постоянно ардуу элде атпайлы, бир үйрөнгөн эле билбей үйрөтүп койгондо биле ала турган бир элбиз. Анан ошол өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү көрсөтүп, ушундай эл бар экен, жакшынакай экен деп, мондай кичинекей флешмоб кылып келип өзүбүздүн өрүстү кыздар, жигиттерибиз, көкүрөгү менен күйгөн кыз жигиттер бар берде кыргыз элдиги. Ушул жерге келип өздөрүнүн мондай жакшынакай уюшкан бир аракеттерин жасап, ушул эң бир ушул Литвадагы эң көп чогулган жер ушул жер экен. Ушул жерде атайын флешмоб уюштуруп, өнөрлөрүн, ыр-бийин, кыргыздын кийим-кечектерин көрсөтүп жаткан ушуларыбыз. Эми диаспора жөнүндө айтсак, эң ири диаспорада айтып кеттим. Анан бул жерде бир эч кандай деле өтө жактан бирөө жардам болгон жок. Өзүбүздүн уюшкан жергиликтүү ушул балдардын жардамы менен болуп атат. Бул жерде өкүлчүлүк деле жок, мисалы атайын Тышкы иштер министрлигинен. Анан мүмкүн болсо бир өкүлчүлүк ачылып, өйдө жактан иштер каралса,
бизге бир жардам көмөк болот эле. Мен өзүм ошол. 23 yıl biz Litva memleketi olan aşağısında Litva diasporası şunday yaşta kayıtlaşmadık görüp жатабыз. Жаңылышпай себеп дегенде біз келечек болушубуз келечегинен Кыргыз Европада çıkmasdan bizi kollup ardımızda cümleleri saklamanın çıkmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Litva memleketinin Palanga şahrında Kırgız diasporası Litva'dağı gelecek flashmob'unu uyuşturuyor dep çeşkemiz. Daima şükür tarixi yok, elin geleceği yok degende tariximizdağı bolğon Kırgız eline taanlık bolğon medeniyetimizdin baş kiyimleri, Kırgız tipikte çoğatalarımыздың baş kiyimleri, kiyimlerimizdin көрсөтүп ошо Европадагы сактаган ушул өзүбүздүн кийим кечегибизди дагы көрсөтүп, аз да болсо дагы бул жакта жашаган диаспорадагыларга дагы бир аз болсо дагы эстетип, кыргыз экенин унутпай, маданиятыбызды, өзүбүздүн элибизди унутпай, келечекке чоң кадам салабыз деген бир үмүттөбүз. Бүгүнкү иш-чара жөнүндө айта кетсек, бул жерде биздин диаспоранын активисттери катышууда. Кудай буюрса бул флешмобдун күнөн жүзү көрөт деп үмүттөнөбүз. Жана бул баштангыч болуп саналып атат. Кудай буюрса Литванын ар бир чоң шаарларында дагы ушундай иш-чаралар өтөт Кудай буюрса. Бардыгыбыз биздин жамааттын атынан рахмат айтып кетким келет. Биз ушул жерде келип катышып, мээнеттенип, күнү уктабай келечектерин даярдашып, кийимдерин даярдашып келген жигиттерге жана башка мамлекеттеги дагы диаспораларга бир чакыруу чакырмакчыбыз. Сиздер дагы мамлекетте, ошол мамлекеттерде кыргыз диаспорасы бар болсо, ушундай флешмоб өткөрүп жана бөлүшүп калганыңыздарды суранат элек. Чоң рахмат.